tuka kodho wamboka tie kalanga tiambe opo ruboso hano hithi ano basongetwe nundu tekala twasie twetelela mbua mbinge yuka ika ususia mbusi twekala ba utwetelete tuteka advantage ya kabula kalaka nini tukona kabula kalaka nini tukona tuteka advantage yako anikana withie ni twekio sindu muthangani na maundu maitu maende ya kwithia mesa sawa itialete nda inde joki olala kitu baikira aye no si winana kindu kisio ni wolwa pe kindu kita otu cha tulekita wa mubia mubia ni wetie na mwe mubia na pe kindu kingi kikida akimbesa kita wa ndengu yes no matter ni maputa pieces yonde YouTube nange waya mbemba amboso twambe kubi izitu tukaiha mondani yes twambe kubi ilaitwa na kutunenga imbesa kwanza nuona ndengo nwese ndengo yembesa leta ndakidi yes ndimbesa nile badini yega neza muno ile metani ile ukambani witweka neza na ndengo sia makendo kambu noni yega neza muno makendo yes na enende nweze kila enende jimaile omana ene kana tuweke ikwe makitumbo yes idukise kila ndo size mekwasia na kila ije maadhieni tukutianea ega kila chakwesi alafu kwenda alafu tume na wemi wa kwiti na tume ila itawa agribusiness whether hiyo si yabendukie tume azebe yabendukie wili kama undani ambako swania mbesa agriculture ana mbesa wemi mbesa agribusiness yes na wewe by the way no say mundu na emi no nambueno ebedi mundu no kie mandoko na ndoko no nakedi neza pio ndoko oyukilo cha ndoko ni silingi maana eli kilo cha ndoko ni silingi maana eli ka imagine wewe natokunile kwa na ndoko izuyu kini chambe yeza yani eza advantage 3 in 1 yes kini chambe no kedha yes kini cha keli no ya mboka na nemboka matu kini cha gato widio ngombe wiba wiba kwani mdogo ndisiza wa ngombe hata inge wakuangana no wino ateka widio abaye kana ngombe kuyamaka ya konge yani emanzati wo umye imbeke ebia kiuje ne bindeze ikuza ya ebia ne ambemba ne wala wangomo wala hiyo ikala kwa hiyo hata oniete ikuza alafu another thing nikani tabimudikize ukadiki tumbo kupanda kindu peke kitu preparation yes ambako prepare omunda ona pay preparation ya kila kitu no na ile underline everything kila kitu I like the way you are thinking Kaslim I like the way you are thinking no endete no ugani matuko ndekala kuliende ni mwana maito enjoy jao na mama Liu peke ndo genge ngwendo mwidu kesi nekana silikali zitu za account pena wala nyamato yese moseyobi na umonde badiyuti ne na wimo no bandi wa miti yes no kuona pena budget ya badiwe ndino mwaka babitu buele na biti ya mbo yes taba nda miti mbinge piu silikali za account ona mwene ndebe wane mana wanje miti kaza panda imiti ne binda ya mbwa banda imiti ne binda lakini kwa oyu ukailio makuli yo miti ile na bandiwe bwa ne bitu yandwa ndiba iloneka kitumeneke taba ndi imiti na taye mausubia obone binana yetu ibando miti okulanyo bandowe tiki imetela ndala ya miti isobe wata I think wandilikanye ningulikane binda yana bubiti nanga katika primary school paina program ya kupanda miti na miti zi yetu miti ya school miti tuwa apanda au katika school yetu miti ya school na ile program yetu ne president Arab Moi bidane so na ke president Ruto na ke ni umisi omotala tala yes so I think tupandete emiti nondo mutindi wo okuza embua na ke do pe mundu wende tekutema muti atu asoko tukosea asolomba Stano we are stopa my MCAs maitu ambunga maitu neme odima kabowa mete stopa makabowa mete makaita ene yes mabande lakini MP usu MCA usu dena wala nyowa mete sika ngida gwata ene no abande bya mete
ona muika maina mabuya manenge wiyosu makangika za miti la wetha kwithano nigenda witha kwitha at least nigenda ibina thukite nitone nwe forest ya wandio no nisi chawi kindwa wana ne chagu nondo na kibeti chamina kuita panikenda clinic of course tiwo yeah ko winde no na kila kitu ni Hawa na gavana mitendo ni ile kutoa clinic. Na kutoa clinic ni kunija. Mitendo yake wabia ko. Ni yake wapo. Sasa ndio lakini no iseba yokamba kindu cha mbeki na thina bone kiwu cha kunija miti. Kindu kiwu cha kunija mitesu kina mo whether twase for example whether ni project fulani yendewe ni no munene wa fulani either ni wa bandi dia miti sisi oilando boyebu bakube na uyosa responsibility suweta mutongoi ya kwasia twase kwa wiki miti kanithe gwa malamana ata mala atatu no yebe yakewo uyebe yakewo no yende kaimwana zia konithia nika na withie peke ndo kitho kustano ta kothio tese obio forest tu bandu te bande o miti no kithia twakitwa banda miti twasoma maubo mheshimiwa so and so ni watu kwesi sio banda miti na waleja na inaishia hapo mundu bai mwene ndi weisa kuthoa kiwu akanithia miti lakini weta mutongoi ma usisio ila ndo boyebu bakube ebe akiwu no yebo mundu ko ibetile kana itatu eta wa initiative ikadhati initiative